Dragi prijatelji, dobrodošli u najnoviji BookBox. Ovoga puta hoću da vam govorim o jednoj knjizi, a ima veze ova knjiga i sa nekim stvarima koje su se dogodile i sa nekim vestima koje sam čuo, a odnose se zapravo na jedan razgovor sa profesorom filozofskog fakulteta koji kaže da ove godine umalo se nije dogodilo da ima više profesora koji predaju na fakultetu nego studenta i da je problem što se te institucije po njemu nisu prilagodile duhu vremena, odnosno da prenebregavaju činjenicu da mi živimo u digitalnom dobu, da su nove tehnologijne otkriće poput veštačke inteligencije, da smo jednostavno civilizacija ekrana, da sve to utiče da kod mladih ljudi više nema želje da se upuste i da studiraju filozofiju. I nije ni čudo, filozofija je postala jedna vrsta dvorske discipline, jedna vrsta teoretisanja koje nema više nikakvog uporišta u realnosti, a u prošlosti, zato dolazim do ove knjige, Pierre Hadot, Duhovne vežbe i antička filozofija, jedan od najvrsnih poznavalaca antičke filozofije, možda i najveći u 20. veku, profesor, Francuz, filozof, dakle, vrhunsko je štivo u pitanju. Na ovu knjigu me uputio Alessandro Barico u jednom njegovom eseju koji sam pročitao. Suština jeste da je u antičko vreme filozofija predstavljala duhovno zrenje i duhovne vežbe i da se pomoću filozofije nije teoretisalo, već da se insistiralo na promeni samog čoveka. Dakle, da čovek prestane da vodi jedan neutemeljen, neautentičan život ili zadat život i da postane neko ko je budan, ko je u svakom segmentu svoga života ili u svakom trenutku svoga života svestan šta se oko njega događa, da ima mogućnost u jedan dublji uvid u stvarnost i da samim tim svojim životom, svojim ponašanjem, svojim svakodnevnim duhovnim vežbama koje će upražnjavati zapravo poboljšava sebe. Na neki način antički mudraci su smatrali da je čovek poput skulpture, da nastaje iz kamena i da vajar zapravo odstranjuje sve ono što je nepotrebno, što je ružno da bi došao do jedne idealno izvajane figure. To su oni želeli da tako čovek posmatra svoj duh, svoju dušu i da je tako vaja. Da neprestano iz svoga bića potiskuje i odbacuje ono što je nepotrebno, što je višak, što ga unižava, što njegovu egzistenciju unižava, degradira i što njegovo biće sputava da se razvije u punom sjaju ili onoj potenciji koju svaki čovek ima, kako je to tvrdio Aristotel. To su zanimljive stvari. Znači, za antičke mudrace i za antičke filozofije samo teoretisanje nije značilo ništa i ono je spadalo u domen neke demagogije i to su oni prepuštali onima koji su to radili za pare i zbog bogatstva i zbog prevare na kraju krajeva raznim sofistima i demagozima, a oni su zaista poput velikih i najvećih možda mislilaca kao što je Sokrat recimo pokušavali da ljudima probude želju da se samo preispitaju i da na neki način poboljšaju sopstveni život. To je ta suština i to je vrlo važno da znamo i da prepoznamo i da prosto možemo da u svakom trenutku i sami delujemo tako, da menjamo sebe. Zato je ova knjiga Pierre Hadota vrlo interesantna jer upravo upućuje na te stvari. Znači, ona nam sugeriše kako naučiti živeti pravilno, kako naučiti srećno živeti, kako svoju egzistenciju očistiti od strahova, od bola, od patnje, od nervoze, od velikih strasti, kako sputati svoju razobručenu prirodu i ne dozvoliti da iz nas proključa gnev, bes, ostrašćenost, ono što vidimo danas u medijima, ono što se nama plasira da i profesori, intelektualci, mnogi su i sa tog fakulteta filozofskog, kazuju neke rečenice, iskazuju neke misli koje ne smeju i nisu u duhu sa onim što bi trebalo da se neguje na tim katedrama i na tom fakultetu. Dakle, te ljude obuzimaju baš niske strasti i onda se pitamo čemu to. I onda ljudi kad to gledaju kažu pa za Boga. Da li je moguće da ćemo reagovati isto kao i oni protiv kojih se borimo?
da ćemo primeniti ta ista sredstva kao i oni i da ćemo onda moći da se okrenemo i da kažemo da smo izgradili da će to društvo biti drugačije nego što je ovo bilo prethodno. Ne možemo. Ako koristimo ista sredstva, ako se obrušavamo na isti način, na iste probleme, ako pokušavamo silom, oštrom retorikom, surovom retorikom, nešto da u tom smislu menjamo, to nije dobro. I zaista jedna misao nije poteklo od Ado, ali on tako počinje svoju knjigu. Kaže ovako, to je zapravo misao Georgea Friedmana koju je on citirao i koja stoji na početku ove knjige. Ja ću je pročitati, vrlo je važan ovaj pasus. Saslušajte dobro. Uzletati svaki dan, bar na tren, samo da osetimo to snažno. Svaki dan jedna duhovna vežba. U samoći ili društvu čoveka koji takođe želi da postane bolji. Duhovne vežbe izaći iz trajanja. Nastojeći i nastojati da zbacimo teret vlastitih strasti, taštinu, nesnosno slavoljublje koje nas vremena na vreme izjeda kao neka hronična bolest. Izbegavati klevetanja, izbaciti iz sebe sažaljenje i mržnju, voleti sve slobodne ljude, ovekovečiti se samo prevazilaženjem. Pazite sad ovo, a ovo udara kao malj. Onaj napor usmeren ka sebi ili ovaj napor usmeren ka sebi neophodan je. Ova ambicija opravdana. Mnogobrojni su oni koji se zanose militantnom politikom, pripremom društvene revolucije. Retki, veoma retki su oni koji, pre nego što revoluciju pripreme, žele da je postanu dostojni. To je upravo esencija ovoga, jeste pre svega da čovjek mora da se popravi iznutra, da radi na sebi, na poboljšanju svojih kvaliteta, da bi mogao sutra da svojim primjerom uvede one koji prosto nisu u tom uspeli, da im pokaže kako treba čovjek da se ponaša u jednom društvu koje teže nekom idealu. Dakle, on sopstvenim primjerom, ne možete vi koristiti sredstva nedozvoljene u jednoj borbi, a posle reći pa dobro, evo ja sam svetac, gledajte u mene. Ne, gotovo je onda. Kada ste to primenili, vi više nemate kredibilitet da tako nešto zahtevate od bilo koga. I ne možete tvrditi da će to društvo koje vi postavljate biti drugačije u odnosu na ono koje ste oborili. I to se kroz istoriju mnogo puta ponovilo. I ona Antićeva misao da je sloboda prvo strahoviti rat na početku, a posle velika sramota na kraju, i tekako odzvanja posle svake revolucije, posle svakog preokreta, posle svake političke velike promene i nekih tektonskih poremećaja i na lokalnim političkim scenama, mislim na države male i ove naše i ovog naše, koliko puta smo doživjeli razočarenje i rekli, pa kako je to moguće, pa šta se dogodilo, pa zašto se dogodilo, zašto? Zato što se ili sarađivalo sa ljudima koji su, ili oni su preživjeli i preneli su svoje ambicije i u novo društvo, ili su naravno oni koji su želeli da nešto promene počeli da koriste metode koje nisu dozvoljene. Zato je Gandhi vrhunski u tom smislu intelektualac i politički borac koji je rekao ni jednoga trenutka ne želim da se ponašam kao Englezi, iako je pritisak bio užasan. Znači, Indijci su želeli da se dignu na oružje i da oružano reše taj sukob s Englezima, da se oslobode jednostavno, a on je tvrdio ne, nikako oružje, jer onda postajemo isti kao oni. Mislim da je to suština i ove Adove knjige, da su Grci stalno insistirali na toj samopromeni i da zaista duhovne vežbe treba upražnjavati intenzivno svakoga dana pomalo, da su u tome stoici i epikurejci i tekako dali primer. Obe ove filozofije nalaze se na kraju zenitu antičke misli, kada je svet već razoren, kada je i tim antičkim društvom zavladao moral insanity, onda se oni pojavljuju i pokušavaju da olakšaju ljudsku egzistenciju na zemlji, da im ukažu na neke trajne vrednosti i da im ukažu na nepotrebne stvari, na ono što je suština
da vidite i da se bojite ili da reagujete na ono što možete da promenite, a da pustite kao prirodnu datost sve ono što je izvan vaše kontrole i izvan vaše moći kontrolisanja i promene. Eto, u tome su te jednostavne mudrosti i zato mislim da je dobro pročitati. Ja sam krenuo, ja ću sigurno pročitati do kraja ovu knjigu. A eto, smatram da je sa padom interesovanja za humanističke nauke nestaju ti humani odnosi u samom društvu. To može vidjeti na svakom koraku, prevlađuje mržnja, bes, jednostavno izopštavanje. Vi prosto želite da fizički izopštite jednu grupu ljudi koja vam se ne dopada, vi ih prezirete. Prezir nije dobra emocija na kojoj može sutra nešto da se gradi, neki valjani odnosi. I naravno, evo imate i sad jednu pojavu koja je potpuno jedna distrakcija idiotska i na koju će se ljudi upecati, a to je Thompsonov koncert u Zagrebu i po Hrvatskoj sad koji on drži. Odjedan put neka velika halabuka, Thompson, ustaški pozdravi, naravno za Dom spremni koji je nastao i ranije, ali nebitno, vezan je baš onako autentičan je kad je ustaška država u pitanju. Naravno da to se odnosi na Srbe koji su najviše postradali tamo kao i drugi narodi, ali suština nije u tome uopšte da se neka prošlost revidira, nego je želja da se jedna osjećaj mržnje ponovo stvori. Pre svega ove mlade generacije i nemaju pojma o tim simbolima i tim duhovima prošlosti, četnici, ustaše, balije, Srbi, ko je nastradao u Jasenovcu. Mnogi mladi uopšte nemaju pojma o tome, ni u Hrvatskoj, ni ovde. I onda jednostavno mora da se ta mržnja podgreje da bi ovi narodi ovde na Balkanu bili u permanentnom sukobu i mržnji. Jer to onda odgovara moćnicima svetskim da rade ono što rade iza kulisa. Evo sad je skoro moj kolega iz Zagreba, pesnik, kolega kao književnik, ali on je novinar svakako, ja to nikad nisam u toj meri bio kao on, pogotovo istraživački novinar, Domagoj Margetić, ali ga i lično poznajem. On je sada iznao jednu teoriju o švercu ruske nafte, gde Hrvatska i Srbija zajedno to rade, na primjer. I sad vi vidite, on ima čak i dokaze neke, no nebitno. Da li je to istina ili nije, pokazat će se, teško je sad to ustanoviti, ali eto, to su samo neke stvari da se mnoge stvari velike, opasne događaju zapravo iza kulisa, da te kulise mogu biti rat, mogu biti tako neko podgrevanje mržnje, onda sukob, onda imate s jedne strane oni koji brane Thompsona, koji su zadivljeni njegovim koncertom, oni koji ga osporavaju. Uglavnom vi se bavite Thompsonom koji je prosto izvučen iz špila karata, sad je on potreban, sad je to potrebno, malo da se militarizuje situacija u regionu, malo da se militarizuju Hrvati, malo da se podsete na neke drevne mržnje, ne daj Bože da one nestanu, da mladi ljudi zaborave na to i da ovi mladi ljudi u Srbiji, mladi ljudi u Hrvatskoj više nemaju taj odnos i da kažu ok, prošlo je to davno, bili su nekada neki zločini, ali pamtimo to, ali više nema te emocije. Ne sme ta emocija da nestane, mora da se podgreje da bi se moglo nešto drugo krupno uraditi, da se resursi prodaju do kraja, da strane kompanije uđu ovde i svaki kamenčić uzme. Eto, to su te stvari koje se događaju. Zato kažu antički Grci, morate biti pozorni, morate biti neprestano na oprezu i imati mogućnosti da sagledate stvari. Naravno, pitanje je koliko će vam to pomoći u životu da prosto u toj meri da ne budete sucker in town, ono što bi rekli na engleskom, ili lude jednostavno i one koji stalno neko preveslava. Prosto da se ne kačite na te priče koje nemaju veze sa realnošću, koje su samo maska i dikoj ili mamac ili udica koja se baca da bi se eto neki ljudi nečim zabavljali. To je jedna od mnogih distrakcija koje ljude odvlače u suštinskih stvari, a onda kada se probude pa nemaju da plate račune jer su oni enormno visoki, a opet sve se sliva kad pogledate sve pare sa kugle zemaljske u 3-4 džepa najbogatijih porodica na ovom svetu i oni su problem, ništa drugo nije problem, ni boja kože, ni razlike kulturološke među nama, oni su problem jer imaju sve, a mi
polako više nemamo ništa. Znači, to je esencija problema i od toga se stalno odlači pogled kroz ratove, sukobe, regionalne mržnje, kakve god hoćete, to je esencija. Imate, znači, one koji imaju sve i njih je 1 promil, imate ove koji nemaju ništa. To je kompletno čovečanstvo. Eto, sad vi možete u to verovati ili ne. Uglavnom, sve ukazuje na to i što više znanja posjedujete i što više mudrih knjiga pročitate i sami krenete na sebi da radite, shvatit ćete da je to tako. I da je to jedan proces koji trebate u stvari da se probudite. Ali i da se probudite valjano. Znate, američki filmovi generalno predstavljaju jednu vrstu ozbiljne propagande, bilo da podgrevaju strahove od ujedajkule, kao što je to radio Spielberg, a ne od onog đubreta koje pliva okeanom. To je ogromno, to su ostrva đubreta koje plivaju, od koji ćemo se sigurno gušiti i pomreti svi, jer se menja kompletan ekosistem. Dakle, o tome nije snimljen film, dobar hollywoodski, jer to đubre je uglavnom njihovo, američko. Mislim, najviše izlučevina tu, iz čitave planete, ali oni prednjače verovatno u tome. Druga stvar je da sa tim distopijama koje se pojavljuju u filmovima, vi vidite da vam je uvek jasno naznačeno da buđenje iz Matrixa, kao što je kod filmu Matrix, braće Wachowski, ta esencija jeste da oni kada su se probudili žive u nekim brodovima, prilično su ti brodovi prljavi, puni ulja. Dakle, malte neka neka stara mehaničarska radionica, svi su obučeni neke rite, iscepani su, jedu gluposti, jedu neke splačine. Znači, život je katastrofalan, vuku se po nekim kanalizacijnim cevima, žive u nekim pećinama. Dakle, to je kad si probuđen, to je kad ne veruješ više u kapitalizam, to je kada hoćeš da budeš izvan kapitalizma, onda živiš tako. A kad progutaš onu pilulu, onda se odjedan put stvaraš, živiš na Manhattanu, imaš stan od 750 kvadrata, tu skačeš u bazen, tu je berza, tu je novac, bogaćenje, ustaj rano, budi stoik, radi na sebi, bit ćeš bogat, moći ćeš da menjaš svet i etc. Naravno, to je to i jasno nam kazuju da bi rušenjem kapitalizma nastala pusta zemlja, što naravno nije tačno. Ovo je neka vrsta hibridnog kapitalizma, nema ni veze ni s onim, ona je odavno mrtav. I sad dolazimo u jednu situaciju vrlo, vrlo složenu, kad nam mogu pomoći upravo ovakve knjige. Meni bar pomažu i ja pokušavam da ovim duhovnim vežbama ispravim sebe. Čovjek napravi niz grešaka, pravio sam greške u životu, apsolutno kao i svi. I prosto idem dalje. Menjam se, stalno radim na sebi i pokušavam da svoj odnos prema stvarnosti dramatično izmenim, da mi ne nameću potrebe, jer realne potrebe čovekove su kada radi i kada upražnjava duhovne vežbe antičkih filozofa, shvata da su mu te realne potrebe ostvarive i da je sreća ostvariva ukoliko se čovjek zadovolji onim što ima. A evo, samo danas ono što sam mogao da napravim tokom dana, da odem da se okupam i da kupim ovu knjigu i da pročitam 56 strana, da ručam sa svojom porodicom i svojom majkom, da smo svi bili na okupu, to je dan zbog koga treba zahvaliti Gospodu. To je to blago, to je ta sreća koja vam se ostvaruje i time čovjek treba da se zadovolji. Sve drugo, sam da ćete postati VIP ličnost poput Brada Pitta, da ćete imati avion kao Bill Gates, da ćete imati toliko para kao Warren Buffett, pa to je teško ostvarivo da ćete igrati tenis kao Đoković. To je već teško ostvarivo i nepotrebno. Nemate te potrebe. Ili da vozite najskuplja kola. Mogu da vas prevezu i jeftinija kola. Možete imate sat od $5.000, 50, $100.000 i imate ono je 10 evra. Ili $10. Ili $5. I da pokazuje isto vreme. Funkcija sata je ista. Ali te želje
te megalomanske želje, te neprestane želje ubrizgava potrošačko društvo i oni koji prave određene proizvode da biste vi kupili. I vi treba da se osjećate, stalno podgreva se taj osjećaj nedostajanja, taj osjećaj praznine, kako biste vi išli dalje, kupovali i shvatate da stalno kupujete, a ništa, isto se osjećate. Posle 5 minuta vi opet osjećate istu prazninu, teskobu, bol, depresiju, ne možete da izlečite zato što je to fake. Sokrat je redovno išao svake nedelje na Atinsku pijacu i stalno je govorio, Gospode Bože, koliko stvari koje mi nisu potrebne u životu. To je potpuno jedna druga vizura svega. Zato su realne potrebe i one realne potrebe i s realnim potrebama su živjeli ljudi u neolitu, znači u dalekoj prošlosti, naši preci koji su se zadovoljavali da imaju kuću, krov nad glavom, da dobro pojedu, da se ogreju zimi, da imaju ulov i ništa više od toga. Tamo kad bi neko pravio kuću, a kuće su im bile vrlo prostrane i vrlo udobne za život, ali nisu imali 7 spavaćih soba, jer vi došli i pitali da li si ti normalno, šta će 7 spavaćih soba? To su sve indukovane potrebe, koje su nerealne, koje čoveka još više opterećuju, da se čovjek bori da stvori to, prolazi kroz razne turbulencije, menja se, vitoperi se, krivi se, postaje gadan, nasilan, da bi se uspuzao na lestvicu i kad dođe do vrha te lestvice, on se potpuno udalji od svoje suštine. I onda osjeti jednu ogromnu prazninu i bedastoću svog života ili se izvrne, padne, šlog, srčani udar, jednostavno potrošenost. Vidjeli smo skoro i jedan takav egzemplar kod nas na televiziji. Dakle, bilo je jezivo. Tako da, sva ta opterećenja i to su visoke cene uspeha nepotrebno. A čovek samo može lepim malim stvarima da se zadovolji, da popije jednu čašu dobrog vina, da pročita nekoliko pasusa koji su napisali umni ljudi i vrhunski intelektualci kao što je Pierre Hadot, recimo, i da ispune sebi dan, da otputuju i u Atinu toga vremena, da se nađu na trgu, na Agori i da sretnu nekako Sokrata koji će ih vrlo provokativno pitati i postaviti im nezgodna pitanja. Kaže, čestiti čoveče, Atinjanin si, građanin najveći, po mudrosti i snazi najuglednije države. A nije te stid što se staraš za blago, kako ćeš ga što više nagomilati i za slavu i za čast, a za pamet i za istinu i za dušu, da bude što bolja, za to se ne staraš i nimalo ne haješ. Eto kakve je on provokacije postavljao tadašnjim Atinjanima. Naravno, mnogi su ga i napadali i fizički ulazili u obračun s njim i na kraju su ga naravno osudili na smrt. Jer ih je stalno podsjećao da su zapravo loši tipovi. Eto, toliko od mene u ovom bookboxu. Čitajte, znači, iskreno preporučujem ovaj vrhunski filozofski, eseistički zamah Pierre Hadot, duhovne vežbe i antička filozofija, i primenjujte duhovne vežbe ako možete, radite na sebi. Evo, i ja želim da se promenim. Želim da sve što sam do sada loše uradio i da budem bolji od sebe u odnosu na prethodni period života i da spoznam neke stvari, neke nove istine koje će mi ispuniti dušu i učiniti me snažnijim za svo ovo bedasto vreme i ove bedastoće koje se oko nas događaju. Da čovjek to lakše i s jednom dozom filozofske osnaženosti ili jedne filozofske mirnoće prihvati, baš kao što su to stoici govorili. Ono što ti dolazi, što ne možeš da pobediš, ne možeš da kontroliš, ne možeš da ispraviš i ne možeš na to da utičeš, to moraš primiti s jednom filozofskom mirnoćom. Dragi moji, do narednog bookboxa, ostajte mi zdravi, veseli i načitani.